Izgleda da je Rusija, makar zbog svoje veličine i brojnosti svoje populacije, da ona ima kapacitet za velika dela i za velike ljude, ali kada govorimo o ovoj knjizi koja je sada pred nama, tu nije u pitanju samo kapacitet koji dolazi iz kvantiteta, u pitanju je zaista jedno vrlo važno delo koje će svakako ostati u istoriji hrišćanske crkve kao delo koje je zaista obeležilo jedno vreme na jedan duboko ličan, duhovan način i delo koje ima tako jedno pastirsku i misionarsku vrednost kako se, čini mi se, odavno nije pojavilo. U pitanju je, možemo reći, zbirka priča Ne svetija sveti, Ne svjetija svjetija, čini mi se u originalu zove, tadašnjeg arhimandrita, a sadašnjeg već i episkopa Tihona Ševkunova. Tihon Ševkunov je bio mladi filmski reditelj, čovjek koji se nije naročito zanimao za veru jer je potekao u ono, da kažemo, komunističko vreme Hruščova, Brežnjeva i njihovih ovih nastavljača. U pitanju je polovina 80-ih godina. Sovjetski savez je duboko iza gvozdene zavese, a ipak winds of change dopiru i do tamo i sad nešto tu previre, nešto se tu osjeća, ali to je sve još uvek sovjetski mentalitet je još uvek jak. I on, kao mladi reditelj, sasvim slučajno, na prvi pogled i onako kako se tada njemu činilo, dolazi u jedan manastir da tamo bude nekih 10 dana, čisto da vidi kako to izgleda iznutra, kao sveže kršteni pravoslavni hrišćanin, i u stvari odlazi u taj manastir da više nikada i ne izađe iz manastira i da u njemu ostane duboko vezan ljubavlju prema monaškom životu i prema podvigu i prema duhovnosti i crkvi i svemu onome što hrišćanstvo u tom jednom kontekstu jeste, ali ne samo to, nego već u nekim kasnijim, premda on čovjek je stvarno reditelj i ima dramaturgiju, da kažemo, u malom prstu i prepliće vrlo uspešno, vrlo zanimljivo prošlost, sadašnjost, pa i budućnost, na takav način da zaista drži pažnju čitaocu sve vreme, pravi jednu knjigu koja ima dobru strukturu, ima pauze i stanke na pravom mestu, sve je dobro izdozirano, ali knjiga je pre svega iskrena i ona donosi priče ljudi sa kojima se on susreta u manastiru i izvan njega, koji u svom ličnom životu doživljavaju Hrista, žive veru. Nažalost, kod nas u našem narodu, mada vidi se to iz njegove knjige da je to tako i kod Rusa, samo možda ne baš toliko izraženo ili se nama čini da je tamo bolje, a ovdje lošije, se vera najčešće svodi na prikupljanje ikona, što nije loše samo po sebi, ali ikona ostaje sličica ukoliko se mi pred njome ne molimo. I kada ljudi misle da ako skupe ikone kao sličici i poređuju ih tamo u novčanik, da će one njima pomoći, ikona svakako ima blagodat svetitelja koga ona izobražava i ima silu njegovu, ali Bog nikada ne čini ništa na silu, pa tako neće dopustiti ni svetima svojim da čine ništa na silu. Bog želi da mu se mi obratimo i čeka da mu se obratimo. Tako da ikona je sveta onoliko koliko se mi pred njome molimo. Ova knjiga donosi upravo te nesvete svete. Svete ljude koji veru doživljavaju u stvari na svoj način, ne na svoj način, naravno u okvirima kanonskim i dogmatskim pretpostavkama vere, ali prosto u svom
ličnom iskustvu, koji nisu izveštačeni, nego zaista žive veru. I ovo je zaista jedna riznica koja može, slobodno se može reći da će imati za buduće generacije veliku vrednost kao jedno uputstvo, kao jedan uvodnik u jedan duhovni život, čak i izvan manastira, jer dosta je ovdje likova koji nisu u manastiru. I ovakvih i onakvih likova koji su zaista svi sveti, jer taj sveštenik dok služi liturgiju i dok svojim rukama uzima telo Hristovo, agnec, i uzdiže ga iznad iskosa i na taj način mistično prikazuje Hrista cijelom sabranju, čitavom svetu, govori svetinje svetima. To ne znači da smo mi sveti pa smo zato udostojeni da primimo svetinju, nego da nas ta svetinja čini svetima u stvari. Kontakt, dodir, zajednica sa Bogom je ono što nas čini svetima, ne mi sami sebe, ni bilo šta što možemo da učinimo. Ova knjiga govori o tome, govori dakle o svetima koje je Bog svojom blagodaću učinio svetima, makar i u posljednjem trenutku njihovog života, kao nekog pevača koga on navodi, makar i ako je taj neko nepismen kao ova monahinja koju on ovdje navodi. I vrlo često će ova knjiga i suze da natera na oči onima koji je budu čitali. Neka će to biti suze saosjećanja, neka će biti suze zadivljenosti pred veličinom i milošću Božjom, ali svakako knjiga je, kad se pojavila, postala i u Rusiji, a i kod nas, zaista je i više nego vredna pomena. Mislim da još uvijek ima i još uvijek se i prodaje, još uvijek se i traži. Ne znam ni koliki je tiraž i kod nas za naše uslove, zaista veliki, impresivno veliki tiraž, da ne govorim i na drugim jezicima. Knjiga koja govori o iskustvu vere iz prve ruke, gdje vera nije tradicija, gdje vera nije zbir nekih rigidnih pravila i mrtvo slovo na papiru koje treba poštovati, i svakako nije valja se, ne valja se, nego je u stvari zaista jedna duboka unutrašnja i spoljašnja, ali zaista duboka lična, sveobuhvatna potraga za Hristom i za bogočovečanskim u nama, za onim u stvari što nam je Spasitelj dao i ostavio. Knjiga koja govori o vrlinama koje nisu samo monaške, o smirenju, o poslušanju. Te vrline se ne završavaju u manastiru, naprotiv. Smirenje je potrebno u svakodnevnom životu, poslušanje je potrebno u svakodnevnom životu i ne završava se taj kontekst samo u manastiru, nego je vrlo potreban i prisutan i realan i u kontekstu porodice, na primjer, i u kontekstu svake druge zajednice gdje se čovjek nađe. Ova knjiga govori o tome da, u stvari, ako verujemo, onda verujemo i da nas Bog stavlja upravo u taj kontekst gdje je to korisno za nas, gdje treba da se naučimo tim vrlinama kao što su smirenje i poslušanje, i da u stvari treba jedni drugima da budemo na utehu i na pomoć, da bismo naučili jedne drugi da volimo i da bismo, kad Hristos drugi put dođe, imali koga da u carstvu njegovom nazovemo svojim i da se zagrlimo i da se tamo susretemo pred njegovim licem, slaveći ga neućutno. Ne da nećete pogrešiti, nego ćete apsolutno učiniti najbolju moguću stvar sa svojim vremenom ako ga posvetite čitanju ove knjige. I često ćete se možda i vraćati na nju i na likove koji su u njoj, jer su tako izbrušeno prikazani, izbrušeno u smislu odmereno, a ne promenjeno, da oni zaista predstavljaju možda i arhetipove neke, ne arhetipove, nego prosto tipove, vrste ljudi kakvi se inače susreću u veri, bilo na kojoj da su stepenici uzlaženja
u veru, da li su negde na početku ili možda i na zalasku svoga života, kao što je to slučaj sa nekoliko likova koji se tu pominju. Arhimandrit Tihon Ševkunov, ne sveti, a sveti. Sve preporuke od srca, od srca, od srca.